KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko buna. Alright, abara kabisa mwancho muthaile gachia butokira na 30 na iberense yamo yabono mambe chinsani cha Afrika ya mocha. Karabona tu bangire bwikira nugo kumanya ire chinguro mona sama gazeti yeri tukulia lero. Nchebura butambe nguru kwa du omunya kirugo. Letare anele na moranchi mwancho muthaile karibu sama gazeti yeri tukulia lero. Alright, buna butambe kwa nembwate gazeti ya Taifa Leo. Yeri tukulia Jumatatu tariki 9 umutinyo gatana gatatu mwaka w'ikiri 2022 ekoro shiringi 30 cyuka kibesa cya Kenya. Chebwate gazeti ya The Daily Nation mwanchumo tegereri rero chitariki 9 kero chitegerete chinsa less than 24 hours. Kenya genda sobo chori gochora baraibara chie kora Kenya for the next 5 years. Twarura tambe sana. Tumetoka mbali. Na obuarobonya sae. Obuarobonya sae. Tulianza na siasa za kina Mudavadi walikuwa Mudavadi walenge One Kenya bwana. Kwa One Kenya Alliance. Walenge ukana kabisa kwamba wataingia katika mrengo wowote. Wao ndio watasimamia kiongozi ambaye atakuwa Murai Wense. Unfortunately, none of them is in the ballot. Wana wale Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. Azimio la Umoja. Igonga mbaba kanete bagabuna obo muri bwaoka. Kalonzo bwe kanero temete sana. Kangangana to the last minute. Egajigo kunigwa za Azimio la Umoja ikawa Azimio la Umoja wa Kenya. Coalition Party. Haina tatizo. Ayo sinki andai komia ama gazeti hili tukule to headline gazeti ya The Daily Nation. The Daily Nation dero tumulekerete chikura chira chikokoleka in less than 24 minutes in 24 hours. Wataka kuirudisha yarakisha vipi? In less than 24 hours sense ya Kenya ekera tumulekereta yunkuri mulekera tore chief rasi ibere chitoga tabachira sekemine keke bacholio wa 2022 abubale Raila Odinga kurwa sobo mabwa Azimio la Umoja na Musiki William Ruto yoromo kwa nyumu Murai Wense kurwa sobo mabwa Kenya Kwanza ekero egotebekana na this time Raila Ruto nigarabe the first time erekoboli Murai Wense ya Kenya. He's youthful, gare 55 years naende lakini nabwate chinguru gete chiage siasa because ne abana ne ntunde ntangani ya boli Burai chinguru chia yankorelekana chirasenge njama weza kushawishi wa Kenya wengi sana. He has numbers na rosi kiama kia UDA kia very less than 2 years but kia tuwalire chinguru sana. At the same time igagotie mana numonto mubwete ne miaka 20 more than 20 years. Because kara Ruto are 55 Ruto Raila gare around 70 something 76 wana gamubwete 20 years or not more than 20 Ruto ni mwalimu yani ni mwanafunzi wa Raila Odinga kisiasa. Sasa na Raila no monto kongera masamangana siasa sengencho beire asichi serikali chonsi no arenge naende ora temire kurarwanirira Kenya kulengana ne gazeti na mangana muri kirasa gazeti ya The Daily Nation mpaka akachigosibwa serikali yumusike Moi bonsi barentire chi manifesto chiabo. For example Raila Odinga barentire baba care, barentire inua jamii ena rotokoroka social protection fund yani ngo chipale korenta bago chikobo Burai ngo chile korenta one product per county. Musiki William Ruto na abwate hustler fund na abwate national health insurance fund yagote bago chigwaka ndiro chilingi timi sato chioka na chiko kuinue vigwanda na bantu bakonyorogo kogoke igo mwanchu motegereri ankye kero abaki togo chigwaka chikura ebinabye bintu togo chigwakera chikura. Haya ndio maono tutakuwa tuna hizi ndio sera tutakuwa tunaangalia ndio tupigie kura. Kenya wanyete ekura ya ugwaka bubisi endo ugwaka no monto bene
so litukulia ngekero na gwake kura ya ono bongaini asengencho yogo choro murai uria uragokonye koleta amagendero. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, wavunja sheria kanisani. Wavunja sheria kanisani. Aba bagukwane ruga igano murai wa mabwazimio la umoja wa Kenya Coalition Party Raila Odinga na wago umurai wa mabwa Kenya Kwanza Daktari William Ruto. Daktari William Ruto ekeralenge ase kanisa ya Jesus Teaching Ministry jinsi mochia Kayore Nairobi alia. Raila Odinga nigalenge ase kanisa ya KISII Nairobi. Bonsi nigo babege tamarunse ko saberwa Raila Odinga no mokonyo ya Martha Karua igo babege tamarwa bonsi lakini akaronekana gwakire koko sana obo mubwazimio la umoja unabuchi gokoro bokurumi ekela William Ruto ararekanete gwakire koko obo mubwaye bwa Kenya Kwanza na umorobilio ye bottom up economic model urachiko konya ba Kenya bonsi iga bamia metingo sabirubale tiganya sako ruwanja kwae masema ni wavunja sheria ambao wako kanisani. Sasa Dio, kanisa ni ya wavunja sheria kanisani kwa nini? Unajua ni jana walikuwa kanisani. Karabani nge kanisa litukuli igoro konye kampeni ya sikirwe Jumamosi. Kegera kolengana nili chiko na boigo chinkwana chia kuono no munyakero go wekyo ya IBC wafula Jebukati kampeni ngoni ya rekora litukuli Jumamosi chinsa 12 chia mugoroba. Lakini Raila Odinga na William Ruto abo wabakwaruka kibarasi bere ekarabachiete kanisa mbachiete gusabira ubusaigo kolende mbarigetie mbinu yoko baretange ababwatani bechi kanisa icyo se barenge gocheko bachora kero muntu gakongusa gochensemo yaye litkolia ankyo nonya kampeni konye ya siekiro bona kyo mbachiete bagakore kampeni ase kanisa naboletie Pastor Reverend Migiro barenge na onchari ganga babolinga kimura kolemo muzui ya wanasiasa ambako wanasiasa imeye kanisa. Kasema ni ngumu lakini wanasiasa waheshimu kanisa. Anyway, roboti unorora senchira yobo ikiranu wa sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo. Then at the same time ekero roboti ndorega igaro kwanirega igoronga ngaki ekeombe wigia IEBC bebe kiranga kegima gocheko kolyo bochoriri tukolia ankyo. Noroboti rora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo na warubugatera nili bado na baraya ubuna bari kubuna machiko imeye kanisa so gwe yakerekeko nyuma ye kampeni gosie kwa litukolia Jumamosi. Okay, roboti ruwa mulikira se gazeti front page gazeti ya The Daily Nation igoroje chifarasi ya chibere na ruroga ndata se page ya kabiri ya gatatu ya gazeti ya The Daily Nation ekero abaraya babere babekire chisera chiabo bosyo gosamangana barachiko kolera aba Kenya for the Kenyans bagotebana iko batagete umurayo goso ase serikali erigereria mangana yogo kina go uchumi, that is the cost of living, amangana yoko buru kwemeremo unemployment, crime and insecurity, poor governance, bad politics, poverty. Ayunare gatie bintu biri bichande taba Kenya mangana murekera sepeji ya gatatu ase peji ya kane na gatano no gendera gwesomera igoro yobo bisa wabelire gatie umusike Raila Odinga no musike William Ruto for over 30 years. Kera wasweta se politics. Ruta chagete politics. Wamekuwa wakivutana. Kuna uadui umekuwa ukiendelea. Lakini si wamekuwa pamoja. Wamekuanga wakiwa pamoja lakini wanakorofishana. Kwa pamoja lakini pia nimemuona mara si moja deputy president akumwakire ko Raila Odinga. Ndamona kirale ko liyobo. Alisema na roho begetaga boko kama prime minister. Sisemi kitu sepechi gatatu ya gazeti ya Taifa Leo murai wense ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta nigo bono amosoi agarire gosega amosoirie mbeo deputy president William Ruto egento keire kero kende ebinto go chenchi yake murai wense gachita sebita seni byonse bye radio nechi TV byorogongorwa Mount Kenya asegotebekana mwakirete koko Raila Amolo Odinga na kero kende ko batebya abamenyi begesaku kiaba ikoyonga nkiyakogera batamwakire deputy president William Ruto chikura roboti urukwanira sepechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo. At the same time ngote babalenga gabune telichiko gokore campaign nyuma kero yaelire lakini kolengana na Jebukati uhuru wa kufanya makosa yoyote. Kwa nini? Sababu alikuwa katika vyombo vya habari alikuwa anazungumza mambo yake. Wengi wanasema alivunja sheria including Irungu Kang'atha, mbunge Kimani Ichung'wah
lakini kolengana na Chebukati usakoligeria se gazeti ya Taifa Leo korwisikoga waotenga mahojiano ya Uhuru yatikiza kambi ya Ruto. Rais alimpigia debe Raila katika mahojiano ya vituo vya redio vya lugha ya mlima. IBC yasema hajakosea. Kinige swali waligeta. Tachie Mungu. Maana dalia ni gazeti ilikirebo. Hajakosea kwa nini na kampeni? Sasa unajua kulingana na mwandishi wa hii gazeti anasema Chebukati yeye alisema rais hajakosea. Wakisema wamesema. Page ya 5 nalimo ya gazeti ya The Daily Nation musike. Okay. Utaragendera kulingana ne kuligiri kwao. Muraibu ya Kenya na akaleta pamoja. Kumpigia debe alikosea kama campaign zilisha. What he could have done go campaign for peace. Na kutebia bantasokia bonge nyinyi chagua viongozi wenu kwa amani. Raila Odinga na William Ruto mpaka leta pamoja. Walifanya makosa. So inafaa tufanye nini? Sasa tufanye nini na wenye wanafaa ndio Wakenya kuachagua. Page ya 5 nalimo ya gazeti ya The Daily Nation nemurekerete igoro ya ababerabu abaraye bo bere bakuligikirege kana kyo buraibwa Kenya buna igoro bachite ko gukora masabo ejema kigaya baro gukora chi campaign cyawo cyo mwelio abo juma mosi segatigia Kasarani na Nyayo bonsi bakaboria bakenya gwasokia sobonge gocha kubakira chikura abo igoro kulengana buna konya gukire goteba kurwa gazeti ya The Daily Taifa Leo Raila Odinga agagendete gusuguma goteba buna nachi mbachi kubwatere na korobo kurumi na musiki William Ruto no morengo aje bagoteba na kazi yao ni kuinua ambaye ana mapato madogo Mokenya ulibo konyora gwense ekenene bonsi abaraya baba bere mbaboletia abantu beso kia sobonge number 1 bache kuba kira chikuraba of course barabo naende bakabolia abantu na maintain peace and in fact Raila Odinga igata na he's so positive na bachori buma ko mbali chigotwara buraburo chinde chionsi so we hope na mangana bago kwana na yake ene warumba chikorali omolembe mpaka even after elections but mimi mbali na wanasiasa gusinyoko beko omolembe abana inchimba bwate chinguru chinene kabisa chiko beko omolembe nse wanazo nguvu I don't know what happens abana siasa na barababe lakini abananchi bono iga nchino kwigena kuona nga bachakire go chenche nende bachakire komanyanga hii Kenya ni yetu what we need is peace. That is true lakini do chibesa bagota bachibesa nedi tinaria mabe amuntu akoro kiguchibesa bongo bwa serika we understand that lakini abarayi baitombali bange nabake bale kubwa abananchi ninki bakuburukanira abananchi onye kwanza mayetenge ndobune gikogosera na daringa negento tobwente ko encourage ikegere kiro chikure chigwo ko abarayi bagochorwa igototakire gochoro murayi mukuru asabange okuripresent interest y'abananchi asibuna bone bunge a county assembly a president na nebirogo binde mne senate na kila kitu bono abakenyo kunara chibesa nga abarayi nga rasima chibesa ingako bono maito mangana yo goserana rago chasa kana alire chinyinge chinarebe bono na ndakwa 200 oyo ndo chire okoere 500 oyo ndo kuyigoro okoeri bweyamo so it means onye okogenda ne chibesa iri bweri bwo gwakira exactly what if kwa hake iro moyo they don't care actually Kenyans don't care alafu tunaanza kulia atio nini barabara hajatengenezwa atio moraitu achote ndora morona je tufanye maamuzi yetu vyema zaidi atupigi debe yote yule ikegera barayi nayo gochora kolengana unotageta sepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo abarubichinsu ekoro chinsemo cha Lamu kwenye be murungani na kero kende gotebanga mbali uchiwaga kura nigo bono bana chiriki nakyo uchiwaga chikura abame barubiya buniko barange chiri buisana ngikonya bakane ndi mbali gwako batereka kwenye banyoro mu chanda se bandali eri Alamu ikegera bintumbire kwenye bitarayikira ni wobuya lakini bona bagatebanga nabo barachigwa kachikura inamaanisha kuna mmoja wa kiongozi ambao ameshughulikia maslahi yao ametembea pande hiyo sisemi kitu alafu abanyanyimbo bono niko babasabire abananchi mbaba ise gutama kurwa seba gwakira chikura like naonye kwa gwaterite kura yao Nairobi asomu bwekano wa constituency onye ne ya Mathare gose Langata gose totebenga Embakasi West gose Embakasi East ayebero banyanyimbo batebire nguchibale kurwa obulendi boisaine kera bantu bali bakurwa seba gotenga kero kende burukana bera chikoba lakini bono iga banyanyimbo kole batebirenga omulembe norororo ayebera asugwa kire kura yao akororo choro murayo I hope it will be like that asengencho
chikali saizi by the chibukiri chichire ta saizi muntu gutaka kuru Nairobi gocha resabu yakobe shida epeje ikomye gazeti ya The Daily Nation mokonyi bumo abantu kurwa sensemo yo mokonyi bumo raibwense ya Kenya yani nkasobo kurwa wasingishu ne county chietana ine negesa kukia bakalenjin igoba gotebana mbegenete no mwana obona chigo swasoborai the first time wa strike iri kuri gekero kwara kwanilieta sobo Sugoi Sugoi kwa Sugoi unajua hii haijajulikana umesema deputy president yes so, na Raila kama hujasema Bondo hivyo hujasema haijaeleweka so bonsi mbegenete bagotebana wanaimani sengencho mwana obo bwesokire koba very strong politically ngombegenete na nachigo so asekiruge at the same time page 11 na Raila Odinga nera abantu ba Bondo na gwakire goteba igobegenete no oyo no muntu akongire siasa naende umanyire na trend ya Kenya kogenda naende obeiro muntu otabwati bono botobunge bwa murure all he wants is to lead akore tamya yakoreki asoke kurwa sobogambi naende begenire ko bwatekana na opinion polls chaberi chigosokigwo ebimanyiriri byonse nkora kibire na kerokende nero rachiko bumurai so they have oko semerio konene no kwegena konene na this time ni wao korengana neno mugano bwense ya Kenya Deputy President Dr. William Samoei Arap Ruto oyokora abo mu Kenya kwanza asa kochorwa litkolia nkyokoba omurai bwense ya Kenya I think in history igarabo mutangani kobolia sentunde ntangani na bachorokwa na kobwa kobo murai bwense ya Kenya at the same time Raila Odinga kagochwa chorwa litkolia anke kobe president ya Kenya it means nero rabo mutangani kobolia sintunda chinyinge sana omurai bwense ya Kenya na kobonyorana this is the fifth yeah it is the fifth time. Yeah alafu onye Raila Odinga ne team ya Azimio la Umoja bagochikobwa Martha Karua garabo mungino mutangani koba deputy president imense ya Kenya jamani anyway tunatakia kila mtu kila laheri asipiche gatani gazeti ya Taifa Leo bono egotebekananga abanyagitari nigo bacha kire gukora omugiro bw'emeremo asengenchokero kende yemeshara yabo kunyorwa nonyene county ya KISII abanyagitari bachakire kwerusa sinyagitari ngora asukwelindoria ende kurwa ekyokere guchya serikali ye county ya KISII ingabono mbatakeire koegwa emeshara yabo ngatenga engane y'abanyagitari nitakere gushugurikira kagere nyagitari these are essential services omwana the moment abanyagitari babona gutoka nyagatari because anything can happen yes I think it is very important umugabana bwe county ya KISII James Ongwae no eka gasoka you need to address it and take with an immediate effect take gara abanyagitari is what we need kwa nyagitari n'egento totanyale gwa avoid at the same time ebituo bitatu by'ubwakirwa Chikura nigo byachenchiwe asengencho yoborendi botali obuya bunabona ngokwana bale egetuo kolikisemo kiri Mombasa by the way egetuo nkerege korokwa etongera IBC bachenje tiga korwa Maritime Academy ekegachencho cya Kenya School of Government asengenche kotebekananga amangana yoborendi but they have ensured as the Ministry of Interior abatana batumira abanyanyimba baisene so of course the intelligence nerongo kolere mirimo yaye na hali chinzi ilivyo bintu bindembire bikoira karogo cha korere bintu bunekege koruga it means singa abana inchi mbata kere kolendo boikeranu na goikaya getambo kere kikoirugo ngentonkere ime ngentonkereo ekia serikali imanyete yoka sawa county ya Busia nigo yaborigwe kubwaterana n'iki county chinde chiyetana ini linde kurwani uburwere bwa malaria obu bwagandarire goita abantu abange sana ase ense ya Kenya igo technology yachire yogochia kurwani uburwere obo na kyo bone byombe byo bachanu byaborigwe kubwaterana gokoro butuki na kororana ki abigo chigokoro oburwere obo n'abantu babe immunized at the same time bagoteba ba ligiri chinchira chinya cyo gotumeka chi drone asogo oko goita chiumbu na kwa naki nanchiri gochia kona goturagia magena chienderera komenteka page 14 ya gazeti ya The Daily Nation ekomukwaniro murai bwensi ya Kenya musika Uhuru Kenyatta gwatebana
igare very proud of what he has done. Yani nabagoteba buna Paula sebu kuna ruanire segi ngia okoli rorogendo. So anasema amefanya kazi nzuri. Okoli reki. Okoli rorogendo. Okoli ramo minyoko. Okay. Anyway, amotaibi okoli ruanire segi ngia. Na anasema kwa uongozi wake okoli achievements nyingi kwa speeches zake za nyuma. The president amekuwa akisikika akisema kwamba mirema akolire abarai bali bamagega batatu mbabwatera nigu mbarakora lakini ase historia asomogano bwense ya Kenya serikali ya Uhuru Kenyatta nero yatwale changamoto chinyinge sana mbali nero gotebanga ochi okolire miremo kiagera Uhuru Muigai Kenyatta the president of the Republic of Kenya gukora mirimo yae nere bangusana rino mokonyo ya sigi kigetambe se serikali arafu nechingaki che Uhuru Kenyatta abarai babere kompigo bense ya Kenya basiriria magimabo Daniel Toroitija Arap Moi alikufa Uhuru akiona Mwai Kibaki amekufa Uhuru akiona so pia amekuwa na changamoto lakini despite the changamotos obu onyalire kuira ni chinguru chiaye na gotema gokora asengenje na bayarengi konyarekana na ki murayu mungao na baye nkoba ne chi challenge chezi chibegetange kanene goikirania meroberigete korengana nere gagoteba no otemira asarenge konyara samangana ye chipara samangana housing samangana yo bochenu okolire anasema nini akasema kuna failures echigwe tobororo sana na gachirenka atarachikirania for example goikirani gwa kumoroberio BBI yes na the another failure naro chako kwa ndaiga niri deni but yago tabali deni ndindi tumegete positively asokolenta magendero ya Kenya and musigo manene ni tena corruption Antara pinga tindigo pinga nga njitumegete positively go sente wengo tumega chire njitumegete negatively nga kijinga kiride ndire achigwa kanu as he given the way forward kerokene nga kiride ndire achigwa kanu of course to wakabesire to atumekire positively but how are we going to pay hawaja tuambia and ebina bibinto kero moskero William Ruto arenga se debate abole tiguna ngota imuraba Kenya na chibese chekara mwachiratire nkimogo chikolera na ende mwabeka gali chiaba public documents chiaba publicized kero mu Kenya ogenda bwerorera na kichibase chisabire nechi cyatumegate nechi chintigali nechi asichigo chikobeku ni gaiga and I believe kero guchiko sabali deni ngoruoro moroberi una chigo chikokoraki wakanwa and by what time that is what we don't know sisemi kitwase epichi ya 5 alimo ya gazeti ya Taifa Leo muri kibuga zeti yegaiga editango kwanere nga bali bakolige birogo ao mbatakire kwebekale ne chimbinu chinchafu chiragerekero kende koleta chibura buri meyense ya Kenya kurwa chize chisiko gaiga lena sepechi ya 5 batatu gazeti ya Taifa Leo ama jeshi yense ya Israel gosabanya nyimbo kurwa sense ya Israel nigo baitete aba Palestine emeronge 32 including abana batano nomo na endo matesege yaba Palestine na ba Israel ya baira sege kegetambe sana timai na ande nanya kuunse ndego sona na sesege mekwa from since biblical time yeah and you know wana ni walipishaji kisasi wa hatari sana mato mwana wa maku mu Israel aba Palestine yani ba Israel kukabata meko revenge na ba Palestine bogo yoso enesege yaberega kugandira chinsemo chiri cha Gaza asenga kintambe sana but tunaombea kwamba Mungu awajalie yaliyo mema chisege chinyarako bachikoera ekegera egento yete no molemba at the same time ense ya China nigo ya ragirwe kiara singencho yokorosi mirobelio chia koyesaga nense ya Taiwan ense ya Taiwan ya tebirenga tuarorire mirobelio yo kegera bono ense ya China ya chakire gutumeka drone unechiwateba lakini chile chigo koresa fei na karokende koira ni jumbe guchinse ya China ngakiense ya Taiwan ya kororekana kero baracha kubusaga ngaibago chigosagana gente kebesana kero ngokwana ngakibago chigosagana gendo totagetikebe kegera na gazeti yagoteba korengana no muri gazeti yani, yale badala watumie teknolojia kusaidia shida ambazo ziko nchini watumike teknolojia kwa gendera gosalia unajua teknolojia nere yale turumo chande kero no nyene ufumbuzi nyinge gokorwa ye ebi nigete binge igokonyora bigokorwa ogotemwa asichingitigete mbago chikomanyanga kero kende mwanya bantu ya bono byo chikoyuma mwanya bantu konyora muchando beire anyway tutaishi na uvumbuzi utaishi na sisi lakini pia una madhara yake
Kembe kia IBC kiana kiribuna obachori bwa ankyo everything is set. Yes. Onyene chi ballot paper chia tomiru kirase chigwanarate goika obosio bwa obachori bwa ankyo egetikarete no Kenya kuinyora mambiko boka ankyo mapema sana kuimoka neke bande kugenda ko akekura. Epeji 15 na limo ya gazeti ya The Daily Nation tubwate picha yetu ili tukulia leo. Mchoraji wetu ana picha ambayo ina mkono ambao una kalenda una flag ya Kenya. Bendera ya Kenya ndio. Yes, na aliyese ballot paper anaweka liru malirabu kiashirio cha amani. Kwa hivyo kesho na togo chikuwaka chikura tunapiga kura kwa amani ama tunapigia amani kura. Kero gwatebire goro waka chikura no morembe na commentain yo morembo iyo epechinera iga ya 14 gukwana regoro ya bana na kurubirengerere byabo rero ndo chemba muri gereto mwana Gloria Nyaringa ubwate miaka 13 kuri skuru iyo boroso ya Kari DP yigotoka KISII abatebanga abasae ntobese gutumika ubechinga kichikura at the same time Morgan Obuoge miaka kianda kuri skuru ya iyo boroso ya St Andrew Kawa Nyansionga Nyamira County nera bagatebanga abasae tafadhali mustumike vibaya tudumishe amani. Today in history rero stariki isaro na isato 1992 oyorenge former permanent secretary ASEOBC yomurai wensi ya Kenya naenda orenge in charge of internal security ukarukirwe Hezekiah Yugi igakweta sense ya London konyora stariki isaro na ibere gose ritukirimo magega yaya konyona ria minyoki gwe London konyorobo gwenya kulenda gaikororo na gosirio bogima bwaje magega yo konyora magayo kurwara uchava ujafa ujaumbika bagoteba yitmese robate kendo rega sergi cyose n'abagosoria aiga timbo atikendenda kwanere twende no na sege sergi cyose n'abagosoria tukwana mange gera Jacob Ongeri standby kabisa lakini wikan kwanere igoro yo mwana onka kabisa omwana Mary Mora alitoka nyuma kabisa katimuka kama swara na kubwa ama minyoge ichi mita 53 800 meters manya akarumagega sana akabwa chimbere cyo kayibwirense ya Kenya gold medal keraba Kenya Nicholas Kimeli na Jacob Kiprop gose crop na barabwo banyorete bekoro kwe bronze ne silver silver ne bronze se chimbero chichimita chilivu sana ase mangana kurungumbu alia timu ya Manchester United ya Kongo ndatuchi olibera seyamo ase kemina ya English Premier League Liverpool chikaru made a comeback anyway Manchester United kerego chaka kubugwa wakabuya kubugwa kerego chaka kubugwa Liverpool badro etena Fulham chigolibera severe Bournemouth bakayikora vya Aston Villa ibera seriga na Lesagero Leeds bakayikora Wolverhampton ibera seyamo Newcastle kayibolera maskani Nottingham Forest chigolibera seriga na Lesagero Tottenham Hotspur kayiture mburaye chigolinye aseyamo Southampton na Everton igaikorwa yamo asiriga na Lesagero ne timu ya Chelsea. Jacob Ongeri naga sorogi chiko sori na bagosoria gochara sege ke sana kirebosio dondo kwa dakika moja tu na Jacob Ongeri na botora muule dakika ya mekiara era tuwaira tie mangana ga sorogi chiko sori na bagosoria kelecha kokwana dondo msichana na mfulana wakulire ostiante benga Mosae mborane lietali gutumika generally osomo tiante benga omosubati bwe myaka ya igatwa mbaro bosani no mosache bwe myaka ya igatwa babere bakumerana lakini ekero bakumerana kibwanchani babere bagutumika protection senchira ya mose yende bono baamwire they have to go to VCT bapimwe hali yao ijulikane ndio sasa urafiki wao ukole kabisa baba basani kabisa bono omusacho otebire ende kugwatebire VCT sina shida twende wachire VCT nende ngopimo bale munya Italia tayirenga kindango bate ladies first ladies first enja kiro lya gatenga karatika hold on karapimo yu Olio bateba musaja okay inje whatever tit manyinga kora sigiki kuna ganto iguma tengo sigiki kuna ganto getega ga spirit getega okay katolewa damu akapimwa bila mepimwa orocho daktari munya gitari ubekire nda machivu gako ndako gosoka kama tena erendereta machivu ngona gosoka ali
Wono moyo ko liana wake simi taigwa garagina gukwane taikorera yani atate korki unale bisi yangana enta arende jisa ko tayera chire ndatonyo ko kurusi gukwana ne simi akanga pi oya machibwa ya sokire yo musaja machibwa ya sokire are very positive and very positive owe machibwa ya negative yani na mine tinge karale positive gara magendo kile positive ne ndekia ase kawaida mu lakini positive ase HIV it means agasoka bono in short omusacho lia kaba negative muzwati lia kanga gupimwa agakana agateba no ngoja hold on bone keranga musacho lia komatabirende naki bono torwa iganya gitari kiagera kwangira bono gupimwa atoka ndiki ati ngumanya hisabu cha onchiri chichi mbona wakuelewana kabla watoke nyumbani walielewana labda sasa sijui ni nini kilibadilika bono what happened muswati lia kanga kurunya gitari musacho lia kagenda akamatebona nchuma nyeteje sa chiale asinali nko genda let me go ante bingo amuswati lia kamatenga ko ikeranda akanya kwenda know what happened musacho lia kiragenda akaenda somo nyagitari kama daktari tafadhali mkonye namba yao yesimi takuongelesha baadaye daktari akamwona namba yake utikire muswati uliali so what happened muswati ulia akaenda somo nyagitari baadaye the same doctor gereko utikire maya daktari nataka unipime sasa lakini na uoga kidogo akapimwa ikatoka gale positive no shaona hano musacho ulikuwa kirumu nyagitari nga hali vipi akawadenga matokeo ya huyu ndio nimempima lakini mimi kama daktari na profession yangu sikwambii chochote mpaka muamue kuja hapa mkiwa wawili. Alifanya vizuri. Ni daktari, ndio kazi yake. Ndivyo inafaa hivyo. Hivyo inafaa. Sasa unajua what happened do jamaa? Kashindo vipi tena daktari ananiita kule hospitalini. Akamtenga we to 10 ndugu yangu lakini moko babere ama chiwe no mwamweko ya rababere basi itakuwa sawa. Yule jamaa karudi hospitalini kwenda kumuona yule msichana. Lakini bado mwenyaruko ulia kanga tapimwa sintunda yende. Sinaona mumuro pimiru munya wono at the moment umoiseke na ama etama chiwi yo mumura mumonero tara manyama chiwi yo moiseke lakini moiseke bara tasima chiwi ya manyekane. Shaona baada karaira nalia umunyaruko ulia bateba wono mumuro ulia ka assume nga moisiwe ati utarapimo. Ndete topimu nje na bongo iroro timbwa timo chanda. Ila akakata. Na jamaa akajitoa hospitalini akaenda zake. Mbona msichana alikuwa anakataa? Uoga kumpoteza mpenzi wake. Uoga. Sema ukweli. Wanasema communication ni muhimu kwa mambo ya mahusiano. Ndonyo bono kolengana no bwa bwate in the first time bachi tanya getari inamaanisha alikuwa ameshuku hali yake ama alikuwa anajua hali yake ndio maana alikuwa anakataa kupimwa. Hizi ni vitu lazima itajulikana. Kama umekubali utaenda hospitali, mwambie akatae akubali, mwambie ni hivi ilivyo. Na anda baada ya ntombale bamenyenta na boro batama itiko semba koleteki bamenyenta na boro wako ikanyagetari na roshtuka unolio dashtukete. Kubali matokeo. Bado ni msimu wa siasa. Asama chiwa yarache talimwensi moko cha kababa imoko boli no ya mwa choro. Kubali matokeo. Mkenya amani muhimu. Nyore gazeti yao ya Taifa Leo mwenye ya mnayanda mange. Nyore yao ya The Daily Nation mwancho motagali we mwenye ayo amo na yanda mange. Gazeti aseritukoria rero. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Ayo